bayikhimilili bayilinde ukuthi guqe bese bayakikiza phinde nasemadala ejudeni indoda kayifi ngomkhonto wodwa ake ngikhuleke kwingonyama umpostoli phakathi bangazitha kujimbi ongakujimbi yasemazulwini abanye bethu izimbizo kubangazwe unkantolo manushe ngoba kuyiphelayo siyakwamukela mpostoli ngokusikhusela kwakho kusukela ngonyaka 1978 sebonyaka 2019 sele kukhanya phakathi kwethu ngaphandle kwakho akuvelanga lutho inhlanganiso yomama the Blue Train yabiswa nguwe inhlangano yolusha ithakho yabiswa nguwe impunguthela yenkonzo picnic esenziwa ngale Thanksgiving Day yabiswa nguwe phezu kwakho konke iplus nemishini ngingeyimali emsebenzela zakho ngoma yebabazeka wayengoni umpostoli phakathi mayizala umpostoli esilanga lapha eMozambique wayengoni umpostoli phakathi mayizala umpostoli esibabaso baba umpostoli babaso akazange ayiphithizele lenkonzo wayengoni umpostoli phakathi umayizala abawelewele 25 November 1991 Kings Park Stadium eThekwini kaBanana washaya zonke emakhanda kwatezine zawa phansi ngobuso yasalimile komlangeni wayishaya iphindelela ayizange wephansi ngobuso maqede washo ngomlomo wakhe wathi omncinyane kuyo umkhulu ombusweni wezulu ngizokuhlebezela izinyembezi bambona igama leqaba liphatha ngeze leziwe inhlengiso kwabezizwe yeka manje isambane sona izimbomqoqo isikawulali sidlala impisi egqoke isikhumba semvu eduphakathi usayile engasayinanga eduphakathi wamdobela kameleni uphakathi akayazi ngomlazi kamela wakhe lemphula kanjani into ethulale phakathi uphakathi akazange wambula manje saphila na vuka ukhulume wena kampostoli phakathi vuka tujimbi vuka ukhulume wena kampostoli ukhisimuzi vuka ukhulume wena kampostoli umsane vuka majoka vuka phendo hlabsamina sanbiza umongameli ababa wendli mlangeni bathi mlangeni uyafuzisa ngoba ufuzo yihlo mlangeni unyathela kahle awunyathela kwaMozambique nakoLesotho lapho yentela khona ndlovu phakathi bathi bambeka kumvangeli waqoqa zonke izingonyama wawalumdele ephikelela eMozambique wafika umshaya phansi umpostoli umthombeni ihlandelandelayo waqoqa zonke izingonyama wawalumdele ephikelela eMozambique wafika umshaya phansi umpostoli SS Mahalo uzwakala saqolosha indodeni wasengishawe dabuli Mahalo omncane noMahalo omdala 2016 wazelela umuntu waqoqa zonke izingonyama ephikelela eCape wafika umshaya phansi umpostoli uJilata wamshaya phansi umpostoli uNyembe akabange sasibeka phansi isinqe ephikelela eFilistata wafika umshaya phansi umpostoli uNcokazi ifundo simajaza mayikayika bathi mlangeni kagugi bezihlamba zabafokazane wakuseplazini mhla inkonzo ihlukana phakathi amabhuka ayingasentla ezikamlangeni sezansi yahlukana inkonzo wathula umlangeni ongasho lutho wakuseplazini nawo 2010 mhlawumbe kufundeka namasamo senkantolo yahlehla inqama yahlehla inkonzo wathula umlangeni ongasho lutho kodwa wayephangana impumlangeni ingangakhokhuma hlambana ingangakhokhisa phulanda masi ingangakhokhuma hlambana wathula umlangeni ongasho lutho utheleka bemva mhlawophe ngobhiyozo ka 40 years edondolazela ephahleni lapha nezigonyama zimaqile bethi inkosi abathe inkosi ayikuzala idumuzela wathula umlangeni ongasho lutho emini bekwade wawashaya phansi amawalewele ayishumi nanye akabange sasibeka phansi isinqe wawela umdala ephikelela khona eMozambique wafika wamshaya phansi umpostoli uPhiri wamshaya phansi umpostoli Masawo wamshaya phansi umpostoli SA Mhlanga eSwaziland iyo le ngonyama yakho emini kwaba 25 November 1991 Kings Park Stadium eThekwini kaBanana ongafana abanye bongamele baguqele kamelweni ngempela baguqele kamelweni sinabufakazi buluntu ngokwethu umlilo wequbulo ohlula abahlubuka sabathi yakuvimba waluvimbeka indaba enkulu ithatha abathathini banoma amatreseni ngolugwayatiki yavelela amatheka yakomlangeni kanti lapho ezolendloba lakhona inkonzo udlozinye ingapha inyanga kaMoses indlondlo ephakamisa ikade eplasini yabona nguJacob Zuma ezalapha kwanqamalala washa umshini wami yabona nguPetele ezalapha kwaDosi wayikhothamela Dr. Spundebele ezalapha kwaMazenkosi wayikhothamela Dr. Zolimkise ezalapha eMbo wayikhothamela wathutha umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal bathatha nebhalo eplasini salele kamagwaza msibi ezalapha kwaNjinji lapha yamasinya sofika lapha simusibisa nje siphayo unesemkelayo okwamagwaza ehlabisa ingonyama ngezikomo kaswayiswe ngobani kanjinji ukuthi umngange ndihloza ngoba lokho kuyafungazela umnumzana uNhlapha mpahlela wePAC phansi kuSolo ingaba kabenqaba ehlatshwa amambuka matenta bathi khimilili bayindi ukuthi guqe bese batikeza phinde nasemadela
ejeni indoda kayifa umuntu wodwa ungayihlaba kuhlaba inkunzi kodwa mongalazi inceba soze yaguqa leyo nkunzi sikemekeme sango August 2010 umlini plaza othelela emzini wakhe wathelekelwa izikhazi enkantolo bafundekela abazama senkantolo kanti ababuzange lamini sabathintela ukwaJosikhundla inyoni kayiphumuli 27 November waphela kusolo Eastern Cape waphakamisa amehlo ibona bathafa kutsolo maqedwe wathi komayisifa nama nginawo amandla wenqaba washo umshaphathi umpostoli uMntambo uphumela ngaprovince yamshaphathi umpostoli uMntambo eNewcastle uvela ukuthi akaphumuli yamshaphathi umpostoli PJ Mlambe emkhanya ukuthi wamhlaba uyalingana yasho kanye nebandla yathi mbaw maqedwe yathi ngeke sasilokotha nawe usiyofunda kwezakho ukuthi washo ubani inkosi yayiqedwa ngesithathe usekela mongameli umpostoli Khumalo bathi indaba enjalo engayizwa ngisakhula namhla sengisengakhula ngayibona ngamehlo ngingapha ushukela olothe umahamba kancane okomkhuhlane wekhehla ilanga liphuma njulide lakhanya phezulu umhlaba wonke bangabuza abantu ngempelele ethi indabani lena thina sazi uKhumalo wadla umtshela ngendaba kodwa nathi siyasenga lezi ndaba zevangeli ukumamazo kwamabhuka bethuswa izinto zendoda okamashobane sekamama huphu abangaleyo ndoda ngeke sayibiza ngegama uhambe tshela abantu ethi mina nofethu umlanga sesiyezwana indaba isisele noKhumalo kazi baba emsabano kamashobane ngoba thina komuntu ungasimzuma umuntu simqondani go intwapheshi kwisifundo sokuvuka kwabafileyo ufundisa abavuka abafileyo wahlabeka ubhekele wanxusa umfana wamagaye ukubalawule abafa bayidaba ukuze bangafikele emgwaqeni ngokugwada kwendawo yidaba uzona sethi umfana wamagaye nalo abantu bakithi yekani ukuthi umuntu aphuka utshwala bese ngene emotweni intwapheshi kwisifundo sokuvuka abangasekhoyo uhlangana nomama isangoma wathi mfana kaKhumalo abadala bobile wamnika imali wagela esitolo bathenga umaginxane sishayele mashobane kanti abangasekho bahlalaphi khona babevuka bavuka bemzimba muni bostoli Khumalo bonelikhulu babona umvangeli uJomo ahamba uJomo abuye uJomo ahamba uJomo abuye uJomo kwababili emthela wayeka emthuno M3 khona ngoba kuyenzeka ubungekhume ijumo lasentabeni iyaqhutshwa uMapheri 8:7 ugasela ngevangeli lapho enkosini wakhe ngokamhlaba yalingana wabona sibili umpostoli Khumalo esesikhona sekoThembe bathe bahlabisa inkonzo baduka umhlambi wesikomo bekumele uphela ikaswe ngonyaka ukuze abantu basindiswe umhlambi wesoyi osibambela amathupha ubulale ubamba isithini ifosholo akhimishele ngababa sebenza mbulazi amandla endoda kapheli waphatha izindaba zenkonzo wasiphathisa ngesikhathi zamatungwa kwalabanye yenkonzo ungabuze kwayo umlando ayogcinwa abaprofethi nezimbongi madoda akhileyo lapha ePolokwane akuthi abanicabanga laba bantu abadakiwe wayinele emnandi kungenxa yesiprofessor Prophet uJoel mina ngibaphathisa ngenkondlo kepha ukhona omkhulu kunami yena uyangibaphathisa ngomoya omngcwele nangomlilo uKristu wabelana ukuba bangatsheli umuntu ukuthi nguye uKristu nami-ke ngiyanyala ngingatsheli umuntu mina Inkosi ngonyama.